خب درود هموطنان عزیز، بینندگان گرامی، درود خداوند بر شما. امیدوارم که همه کسا خوب باشین، صحت سلامت، سربلند و خاناباد باشین. خاک سیاه سلامتی و خاک سربلندی و خاک خانابادی خیلی نیست هموطنان عزیز، البته خیلی است. امروز جوان آوردن بگیم که در خاک نه در خاک سپاریدن چهارمده. امروز های چهارم، روز دیگه نگاه هم نکردم، سرم طور خورده است. یعنی حکومت خودکامه امام علی رحمان پیغام سالی نوی خودشون در 2023 در کلاب گفت، یعنی داد. این پیغام سالی نوی امام علی رحمان بود با کلاب، یعنی از حکومت یک پیغام بود و این پیغام خاموشانه مردم کلاب قبول کردن و 3 کسا به نام قپیدن، گویا که جزا میتن و مردم آرام شدن، آسوده شدن. دیگر خانه به خانه شدن. در تسب مردم با یک دروغ تونستن آب بچوشن. بعد از نوار کردن من در کامنت ها بسیار انسان ها هم در آمده است و در دیگر نوار ها هم در کامنت ها که او یک نرکمان بود و زندانی شده بود. یعنی شما از پشت یک نرکمان میخواهین اغوا بدازین وطن دولت، گفتگی شما زور باشین بیاین ای وطن گپ زنین. اما خیلی نوشته زیاد بود. روز ما اگر وطن برگردیم جای شما معلوم است که جا است و او روز هم خدا خواه یک روز نه یک روز رن ایلی پوزنا میشه. نه که ما ساق سلامت زنده با وطن گشته جای شما معلوم است که جا است و جات و همه شما کو پیدا میشه. اگر که جوان نرکمان باشه، زندانی باشه، تورمچیک باشه، آدمی بد باشه، اولا کی شما را حق داده سیره کشتنده؟ یک دویم چرا در دستش یراق خپیده ایستاده ویدیو ابرشنی میکنه که ما وطن حمایه میکنیم، میریم با واروخه؟ چرا شما او روز ایرا بد نگفتین و در دستش یراق دادین، نوار گرفتین؟ کی کار کرد؟ کی کار کرد؟ و امروز بردن کشتینش و دین خوب و امروز بد شد. دین وطن دوست و در تای کامنت ها می نوشتن شیر بچهای کلاب خویتون چوپا چوپیش میکنه ما شما را، شما شیرین گفته می نوشتگی و امروز چوپا چوپیسو می نوشتن که ای نرکمان است. رستم کی است؟ رستم آدمی سوز است. شاروخ و سامان و اولادای رحمانوف کدامیش نرکمان نیست؟ کدامیش؟ بعضی انسان های چوپا چوپیسن کو یه روز ای چوپا چوپیسه در 10 تن میگیرین، یه روز دیگه چوپا چوپیسی دیگر را در 10 تن میگیرین. شما پاژیزن چوپا چوپیس میمونین، پاژیزن شما کو چوپا چوپیس میمونین. همینه شما فوچکن بلیاد. همون انسان هایی که در کامنت ها چوپا چوپیس یعنی بچه را گرفته شیرای نری کلاب نوشتگی، امروز باز نوشتن که او یک نرکمان بود.
то куҷо ман маълумотоша гирифта истодам аз ҷавоно аз мардам ира мебаранд мехоҳанд дар калаш як делаи маҳкам нашидагиро бор кунанд ира мегӯянд ба кала мегирӣ делара барое ки дела кадом айнан кори наркотикӣ аст бигем ки сағраи кадом сумдор кадом раис абачаш кора кардагӣ аст ва ира медонанд ира ҳал карда наметавонанд зуршон намерасад ба ура барои чӣ барое ки соф чупачупи санохиё иша мефуча мефуча дигар ҷо пора гирифтагӣ аст бояд крайни биёванд инами кори наркотика инами делара дар калаш бор кунанд одаме бояд ба ӯҳда бигирад вақти дела уже гуфтиам гапо доҷош омадагӣ аст ки бояд ин кора бикунанд агар накуна и дела маҷбуранд ки ҳам бачаи сумдора карочи тела кунанд дигар илоҷ надорад ва крайни вариант ҳамин бачаро пайдо мекунанд мегӯянд ҳамин карочи наркотик хати шиштагиай файрод мекунанд меоранд мегӯянд ки намира ба кала мегирӣ карочи чӣ гап надорам мераи мешинӣ кам таракак бо бигем ки мо ёрдамат мекунем меброем ин мегӯяд ки ябор ман иштибоҳ кардагӣ ҳастам дигар намекунем ин кор мардуми кӯлоб хуб гӯш кунед дар калаи ҷавон бор карданӣ буданд нами темаи наркотика ки дига одам кардагӣ аст ин кора ин кор дига ҷода шидагӣ аст аммо ҳамеро мехостанд дар калаи бор кунанд и унаму наркотика унаму делара ба кала бигира бояд бирава зиндон бишина карочи гаварияд набоша сағраи ӯ сумдор мерава сум предлагат кардагиай мелисо бояд крайни биёва инамира мебаранд мега ирата ба кала биги бигӯ айма буд ман паставид кардам иҷа партофтам ида и ҷура май шинос май карочи мешинохтамаш ман просто айма буд ман ира паставид кардам ҳамин хабгӯ и биброя ты биши дар ҷош и ба кала намегира мурдани мезананаш мемира тамом ягон ҷои дигар ягон гапи дигар нест ба хубӣ ба кала намегира мефора ба зурӣ бориш кунанд дар калаш ки и бигира ба кала ки наркотика айма буд ин ҳами қадар воқеа буд дар ҷавонӣ ҳама иштибоҳ кардааст ин ҷавон иштибоҳ кардааст шишт зиндонда тамом чӣ кор кард шишт биромад баъд дидам хеле делои бигем ки сағрои боё раис депутат министр вазирора сағрошон меғалтандам хеле наркотикати уже тема мешаванд ягон сумдора сағраш баъд крайни мекованд кира биёранд ки ӯ ба кала бигира бигӯяд ки айма аст ман ира паставид кардани хостам тамом ва инами ҷавона инами хел бурдан ҷавони 37 солара солинавиш кардан арчаи солинавӣ кардан ба мардуми кӯлоба пайғом додан гуфтан набигирем пайғомотона мардуми кӯлоб ин пайғом барои шумо е ва имрӯз хомӯшии кӯлоб ҷавонои кӯлоб ин маънои ӯро дорад ки қабул кардани марг аст яъне ино барои мардуми кӯлоб имрӯз ҷавоно барои хитон хомӯшии шумо смертни переговори шумо аст ва ким кадом дитта пойлучак ҳаромзода дар китифаш пагон гирифта бурда и ҷавона зада то ки ӯ делара и ба кала бигира бачаи ӯра биброранд ва аз уно ӯо пул кор кунанд барои ин кора кардагишон итари дагаварнои коро зиёд мешаванд гуногун ҷиноятҳора мегӯянд ки бигибар дар калаш биза карочи гавария дира и ба кала бигира ягон одам бачаи ма биброя ма долията метам мега коре ки бачаи ма биброя ма долията метам ӯо бояд и делара бизананд дар калаи ягон кас то ки бигем ки долияшона бигиранд ва бачаи и биброя тамом сафед шавад беғарз аз нами кори ягон кори дига шидагӣ нест бовар кунед шумо дӯстои азиз халқи кӯлоб хомӯшии шумо бовар кунед ку
смертный переговор будани шумо аст аз ин ба баъд. Даканса на ин ки ӯ ду кас зиндон мешавад, даканса сохтора иваз накардем агар ва бидонем ки сохтор меравад дар кор шава ӯра қурбон кадан, бо дар кор шава 100 милисаи дигара кор мекардагира ку мегиранд дар пеши пои шумо қурбон мекунанд, то ки шуморо бовар бидронанд ки ин ҷиноят аз пеши худаш кишидагӣ аст. Не, ин аз пеши худаш нест. Ин ҷиноят ҳамаш ино договорной шидагӣ аст. Договорной. Фаҳмиде? намхел меғалта сағраи пулдор меғалта, бояд ӯро бироранд, як крайнира биёранд, ӯ ба кала бигира аз ма ҳаст, ма кадми кора ва ӯро ҷавоб метан, ира мебаранд мешнунанд дар ҷош. дар ин мобаин пул кор мекунанд аз падари ӯ, бигем ки сумдор. фаҳмиде? ягон кори дигар шидагӣ нест. незашто просто дуюм рӯзи солина омада гирифта бурдан як одама, яъне ки бибинед ҳамуҷа навишта, ҳамуҷа гуфта истодан ки ҳамун мардум, ҳамун занакам гуфта истодааст ки ин омадан гумонбар кардан ба кадом ҷинояти наркотикӣ гирифтан бурдан, дар ҳолате ки солинав дар хона буд, ягон ҷо биромадагӣ нест инсон, дар хона ёнбош карда истодагӣ ва аз ӯ як рӯз пеш, як чанд қа пеш дар дасташ автомат барои ҳимояи ватан тайёр ҷамъ шидагӣ ҷавоно. Ки корора кард? Ки бозиёра диронд? Ки карди кора? Ки дар номи миллати қадар доғ оварда истодааст? ва чортаон ҳамо кураторое ки шуморо курировать мекунанд мардума. а шумо мардум боша, шумо мардум боша бовар мекунед. дар кор шава фардо ку 10 милисара меоранд мекишанд, мегӯянд ки намеё карда буд, зиндон мекунанд, саташа зиндон мекунанд. нои барои фан кардани шумо аст. асли ҷиноят дар дигар ҷо аз дигар ҷо сарзадагӣ аст, яъне аз худи данғара сарзадагӣ аст ин ҷиноят. аввалаш як тракториста овардем, дар боломон раҳбар мондем, инами тракторист инами кора карда омада истодааст то имрӯз. не, ман ба ин гапам трактористоро танқид карданӣ нестам, яъне ки пастам заданӣ нестам, аммо як колхозник, як трактористик, як дар ҳаёташ то имрӯза намедонад маънои сиёсат чи аст. агар ман пурсамаш ҳамин сиёсат мегӯй маънош чи аст, ҳамин сиёсата маъноша ко баснават карда наметавонад, намедона барои ки чи аст, намедона. ва имрӯз халқи Кӯлоб мебинам ҳама уже дилошон хунук, дар болошон як сатил оби хунук задистагӣ барин, мисли ҳамон алов пажар мешава, баъд об мезаниш ку тафш мешина. имрӯз мебинем мардуми Кӯлоб ҳамашон ҳам ки тафшон шишт ҷавоно уже сарҷамъ шидан шишта дар як ҷо. тамом. фардо боз любой татона бара инами кора дар ҳақтон бикуна, любой каса бара дар ҳақтон бикуна, бигем ки бозам бо мегиранд як кас дига аю тараф қурбонӣ мекунанд, мега ин адолати ҷаноби олӣ мега. тамом, бозам шумо меред мешинед дар ҳамон гуфтиам гапо хонаотон. ва ин чиз тамомшавӣ ҳам надорад, яъне ки ин система ҳамин хел сохтагӣ аст, ҳамин хатӣ аст. аз ин берун дигар ягон хеле дигар бигем ки намешавад. гуфтум ку ин остановкаш остановкаи накалени аст, баъди ин остановкаи меомадагӣ остановкаи ракм аст. агар розӣ бошед бишинен дар ҳамин поезд дальчи рафтан бигирен, следующая остановка ракм аст. мегира ку ракмомон мемонанд ҳамамона дар намҷо. ҳамиден дигар боқӣ ку ҳамватанои азиз ва ҷавонои Кӯлоб хитон медонем, бовар кунед, ӯ ҷавоне ки ӯ инсоне ки ярроқ қати Кӯлоб медроя ку, ман мардак боре мегӯям, ва худо қасам бояд пӯст ша биканӣ зинда ба зинда ки дар Кӯлоб ярроқ қати диромада истодааст. фарқ надорад ӯ зодаи Кӯлоб аст, ӯ зодаи киҷоҳ аст, фарқ надорад. бояд дар патери ку бихапӣ шашликш кунӣ зинда ба зинда ки ту ярроқ қати диромадисти.
هیچ وقت نترسین که امام علی رحمان امنیت همه گیره یراق قطی سر مردم کلوب دامید رویا باور که زنی کلوب کو مادر دختری کلوب گفتی همو گپو کو در دستش تیوق شمه گیره کوچه برویا برای حمایت کلوب توی درجه گفتیم به ننگ به ناموس نیست نکی مکتب ناموس ویران کردن مکتب شجاعت ویران کردن مکتب غیرت ویران کردن مکتب بیناموسی و مکتب رقص ساختن در اونجا که هر باری که امام علی بیا باید شما سر بلندانه بگیم که اونجا برقصین در پیش امام علی. امروز باید ما مکتب شجاعت غیرت ناموس باید ما برقرار کنیم. دیگر باقی من فکر میکنم ولی اینترنتتون هم مشکلی داره مردم کلوب یعنی که میکشن اینترنتتون شما را خلاص تصمیم باید بگیریم ایده یا ایلالازی و لالازی یا در همین پاییز میستیم میریم در استانوفکای رکم یعنی فوز میگن کو با توجیکیش در همه استانوفکا میرسیم همه احوال میشوه یا که از همه استانوفکای نکلینی میفرویم ای پاییزا کلیسوش هم کفانیم میزنیم میشکنیم چپش میکنیم تیت پیت میکنیم این پاییزا در جاش پاییزی نو میاریم با قضاوت در دست شما از جوان مردای کلوب اختیار داره خواهین که فردا فرزندای شما را فرزندای آزاده در بالای سرش سوار شوه دخترای آزاده بیان بچه های شما را رهبری کنن در بالای سرش و بچه های شما غلام باشه زناتون دختراتون اگر در کوچه ها بروان مردی کاری کنن کوچه های روس بروان در کوچه های دوشنبه بروان گشنه خوروان در اونجا 30 سال بی‌سویتی و بی‌تپلینی و بیناموسی دا ایستادیم ایسش دم اگر ایستادنی باشیم دلش همه روزا را در سر فرزندامون نسلای آیندهمون اگر روا دیدنی باشیم که این همه اولاد تراکتوریست در بالای سر رهبر باشه خاموشی را اختیار که هموطنم خاموشی را اختیار که ایشالا بعد استانوفکای نکلینی استانوفکای رکم نزدیک خدا نگهتون هموطنای عزیز